Reka nkwifurize ikaze ukurikiye Indatwa TV kandi nkwifurize kugubwa neza aho uri hose. Nyuma y'amezi asaga 2 inama y'abaminisitiri idaterana yongeye guteranira muri Village Urugwiro iyobowe na Perezida Paul Kagame, aho yize ku bikorwa binyuranye bya guverinoma, kwemeza imishinga inyuranye y'amategeko ndetse no kwemeza abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje amateka akurikira: Iteka rya Perezida ryemeza burundu amasezerano yo koherezanya abantu bahamijwe ibyaha hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika Yunze Ubumwe ya Brazil. Iteka rya Perezida rikuraho inoti zishaje za 500, iz'igihumbi, iza 2000 ndetse n'iz'ibihumbi 5. Amateka ya Minisitiri ashyiraho ibishushanyo mbonera by'imikoreshereze n'imitunganyirize y'ubutaka by'uturere twa Bugesera, Gasabo, Kamonyi, Karongi, Kayonza, Nyabihu, Nyamagabe, Nyamasheke, Nyanza, Ruhango na Rusizi. Inama y'abaminisitiri kandi yashyize mu myanya aba bakurikira: Urwego rw'Umuvunyi, Madamu Madeleine Nirere yagizwe umuvunyi mukuru akaba yongerewe manda. Urukiko rw'Ubujurire, Dr Didas Nshimiyimana yagizwe umucamanza. Bwana Julius Ntete nawe yagizwe umucamanza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Ambasaderi Fidelis Mironko yagizwe umunyamabanga uhoraho. Minisiteri y'Ubuzima, Bwana Jean-Marie Vianney Ndayizigiye agirwa umunyamabanga uhoraho. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, Bwana Clement Bruno Banamwana yagizwe Head of National Program and Project Oversight Department. Madamu Jessica Mwiseneza yagizwe Head of Privatization Department. Bwana Emmanuel Christian Nyabyenda agirwa Director General of National Planning. Bwana Fabrice Nkurunziza agirwa Macroeconomics Analyst. Bwana Fabrice Nkurunziza agirwa Macroeconomics Analyst. Madame Yvette Liza Inyange agirwa Data Scientist under Office of the Chief Economist. Madamu Patricia Mahoro agirwa Deal Transaction Analyst. Madamu Aurore Giramata agirwa Multilateral Development Finance Analyst. Madamu Liliane Kantengwa agirwa Development Partners Dialogue Coordinator Analyst. Muri Minisiteri ya Siporo cyangwa Minisports, Bwana Gilbert Mania yagizwe Director General in charge of Sports Development. Bwana Christ Brave Bahire agirwa Director General in charge of Sports Infrastructure. Madamu Rose Musanabera agirwa Director General in charge of Corporate Services. Umutwe w'Abadepite, Bwana Patrick Rwinkoko agirwa Legal Analyst. Ikigo gishinzwe amashuri makuru HEC, Madamu Olga Sandra Uwiringiyimana yagizwe Division Manager in charge of Accreditation Standards and Qualifications Framework Division. Dr Marcio Giraneza agirwa Physical Sciences Quality Development and Enhancement Analyst. Kaminuza y'u Rwanda hashyizweho abagize inama nkuru y'ubuyobozi ari bo Dr Pradip Kozia wagizwe Perezida, Bwana Ivan Murenzi Vice Perezida, Professor Winston Wall Soboyejo ugize inama nkuru y'ubuyobozi, Bwana Charles Karaki ugize inama nkuru y'ubuyobozi, Madamu Samantha Teta ugize inama nkuru y'ubuyobozi, Madamu Josephine Nyiransengimana
ugize inama nkuru y'ubuyobozi. Urwego rushinzwe isoko n'imari n'imigabane naho hashyizweho abagize inama y'ubuyobozi, aho Bwana Mark Holtzman yagizwe perezida, Madamu Hortense Mudenge agirwa visi perezida, Madamu Charity Kagenza ugize inama y'ubuyobozi, Bwana Tilbert Twahirwa ugize inama y'ubuyobozi, Bwana Gilbert Nyatanyi ugize inama y'ubuyobozi, Madamu Karine Umutoni ugize inama y'ubuyobozi. Mu bindi ni uko Minisitiri w'Uburezi yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko u Rwanda rwatorewe kwakira icyicaro cy'ubunyamabanga buhoraho bw'ihuriro rigamije guteza imbere ubuhanga, ubumenyingiro n'ikoranabuhanga. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ubukangurambaga bw'iminsi 16 bwo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina buteganyije kuva tariki ya 25 Ugushyingo kugeza tariki ya 10 Ukuboza 2025. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko ku itariki ya 3 Ukuboza 2025 hazizihizwa umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga. Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko ku itariki ya 9 Ukuboza 2025 hazizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa. Naho Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi we yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko ku itariki ya 12 Ukuboza 2025 hazizihizwa umunsi ngarukamwaka wo gushimira abasora. Itangazo ryasinyweho na Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva kuri uyu wa gatanu tariki ya 28 Ugushyingo 2025.